guys, sekarang waktunya bakar-bakaran. Rencananya mau dibikin sate guys. Lokasi di WP atau di Warung Pink, Pusaka Jaya Subang. Ini personilnya ada Bapak Jen, ada Rio, ada si Rembo, dan ada Mang Kamid. Di sini ada ketua geng. Halo ketua geng. Halo. Halo. Bakar. Ini ada daging biawak dan lenggarangan, bos. Oke. Mantap jiwa. Hasil hari ini guys. Itu tak. Bisa. Ubar ya teh. Berlaparnya. Yoi. Bakar guys. Bakar. Daging biawak. Buru guys. Ini yang lagi diolahin. Sampai Majapahit. Kan. Sok tujuan ngira kita macamnya nggak dipotong, kita tangan sekarang. Berarti. Kok eta pesan usul kita dong? Bukan mau tadi. Dapat. Bang apa? Sudah wajunya. Tapi jangan. Ya usah suntuki gue bakar. Ya. Suntuki bakar kene. Ya. Lokan gue. Aduh, guys, kadieukeun ya. Camping. Sampun.
Mantap guys. Tulang guys, tulang. Tulang. Ada tulangnya guys. Nyate. Can lebaran baterai mah geus nyate. Waalaikumsalam. Mantap guys. Mantap ya. Centongin. Mantap ya guys. Mantap. Kulo ka doon na centong mo mga nga bisa. Makan besar. Dungan na centong ma angel si Raso. Makan besar. Hindi ka na bunday ka. Gampang urog. Iya. Bukan kalau madu. Makan. Lah apa nih reang ini kan? Urug. Mana urug? Wis lah orang ngasain teh nyok. Mantap jiwa guys. Sekalian dahar. Ya udah lahar. Sekarang tak lagi diet. Lagi diet. Diet. Henry. Iya banyak. Weh, ketua gang sholat. Mantap ini. Mantap. Sendoknya mending ini. Mantap. Angkau. Aing abok. Anang gatelan mayo. Iya kun ani. Biawak. Biawak kan garang sih gatelan. Biawak. Dobro cek unas si mau de. Iya kabeh. Iya. Tempat akeh sotem. Gara-gara terus mau banyak kucing segala-galanya. Mana kapiton? Iya, ning apa kan kucing kan di sate kucing di. Ya Allah, mati.